gluduke apu wari konang opo tahan dirasakno yo eman piye eman uye kari seru riko tangisan aduh ojo wedi kelangan dong jodoh sing bakal ngeliat HSR Musik. yo Kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes dong riko mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes hang dipikir apa ngerasa kereke satu yo hutan kereke saya suwi antar gluduke apu wari konangi opo tahan dirasakno HSR kari manis kurang manis tambahi gula wes ya wes dong riko mikir sing guna kari manis kurang manis tambahi gula
manis Yo. kurang manis tambahi gula wes ya wes dong riko mek apa kerasa mungkin kerasa mungkin kerasa Apaan kerasa bong? Oke, terima kasih Pak Kampung Holil sing duwe Pokemon. Di antaranya Kang Zahid Nuralisa sebagai calon pada hari Minggu Legi tanggal 2 Agustus pindah tempat di rumahnya Abah Sugianto Lutfia Karanganom, bergabung di grup terutama Bapak Kampung Legika sebagai promotor Petung Waru, Kilura Rudianto Jati Agung, Eli Rizki Jati Agung, Rahman Putra Kampung Nipan, Kampung Ahmad, Abah Jirokip, semuanya grup Kampung Legika beserta kawan-kawan tanpa terkecuali yang telah berkenan sudah tampil di pagelaran. Kembali ke panggung pagelaran. Jaibongan salajengipun bagian Gunung Sari. Merenika asolat ki. Terutama kan panggil Bapak Nani Bedayu. Ulang. Marto Atma Kandangan. Bapak Kampung Timin Bedayu. Cak Farid Paing meninju, Cak Norman meninju, Cak Sampo Tegal Jiut, Cak Suprianto Jeruk, Bapak Kampung Hari Jeruk, Cak Liatus Boto, Bapak Sunyar Bandaran, Cak Sapi Gunung Tenggu, Cak Yunus Bahak, ayo bergabung. Maaf Gunung Tugel. Tadi Cak Imam Putra Juragan sudah naik, mantap naik sedia. Imam Putra Kemendan Bejarakan tim Ngopus. Cak Mulyo, Bapak Mulyo Bedayu. Cak Ahmad Supantas Kerasa. Sekalian Cak Maskur Jeribing Batalan. Kalau ada Abah Aliman Jeribing Batalan. Miss Lup Erna Jeribing Batalan. Semari Mecok. Anang Sii Anang Sii Nanang Kertowono wis. Mustafa Sunyar Babaan Sunyar Kerti Mojo. Ada Mustafa Sunyar, ayo. Cak Sapi Yunus Baha Gunung Tugel, ayo bergabung. Kang Jari Nisman gila tahun ke oh udah malah mayu nginom akan gelung tak gelem grup tenggina beni daya kebayan. Ayo kami ibadah kandila. Ayut. Iki bare aduh kok lampu nindak ketok rek merah deh kena tambah. Cak Ismawan Mojo, Cak Riono Eni, Kanjeng Doso Banditan, Joko Vira Sembo, Cak Herman Negorjo,
Herman meluncur, Herman Putra, Negoro Rejo, Cak Usman Prayet, On Laon, Lonalun, Bapak Manahur, Mona bareng sedia. Pola nutut marena ke TV. Ding-dingan bro. Bapak asa api aku ondong tukal sesarangan Cak Yunus Bah. Bapak nanti cangking dayu marto atma saking kandangan. Bapak kampung Pak kampung timin cangking dayu parit baik dan kawan-kawan. Tak keliru nih Pak Jilaras. Mari belah. Ini nyeragi kumbi kenong jong Her ASR. Ratika seani tarnya dolang elam lebak buana ale dupa tera tika seani ana jalan jedeng anino ana Bapak Kampung Dewi sing duwe kamanan Desa Wululang Kang Arsudilio saking Panditan yo Armujidani sekalian. Mak nyaman Ratan. Nyaman sarah. Ayo Kampung Dewi. Kejung Panditan. Maklum sampure. Nah. Maklum Bung Dewi, saya lagi tidak enak badan. Selamat tinggal, selamat jalan. Mudah-mudahan selamat di perjalanan di grup awar-awar. Sing duwe Senen Kliwon